بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان طلاق رجعي سدا دوزلدا فإمساكم بمعروف فسياخ ساتل دي د زنانا بمعروف فكترق سرا د شريعت مطابق او تسريح بإحسان يا پرخود اللي بإحسان فخيغني كولو سرا ولا يحل لكم او ندير واستاسو دپارا خاوندانو ان تأخذوا چواخلي تاسو مما دهاتنا آتيتموهن چه ورکڑی تاسو دویتا یعنی کم محرم ورکڑیوی شیئا سمال الا مگر ان یخافا دا چه یریگی دوارا اللہ یقیما چه نشی پابندی کولی حدود اللہ دا حکمنو دا اللہ فإن خفتم نکتاسو یریگئی اللہ یقیما چه نشی کولی دوار پابندی حدود اللہ دا حکمنو دا اللہ فلا جناح عليهما نشتهج گناہ پدوارو باندے فيما پہغت کے یعنی پہغ مال کے افتدت به چی پا بدلکی ورکی دا زانانا پاغی سرا پا بدل دا نفس قلکی تلك حدود الله دا حكمنا دا الله دي فلا تعتدوها ندينا تجاوز مكوي تاسو ومن يتعد حدود الله يوتوكي تجاوزك دا حكمنا دا اللهنا فأولئك فاستغكسان هم الظالمون دوی ظالمان فإن طلقها فسكچر طلاق ورکو خاون پدرمزل فلا تحل له نندا روا دا زنانا دا پار دا من بعدو پس دا طلاقنا حتى تردی پوری تنکحا زوجا غیره چی دا زنانا نکاح وکړي د خاون بل سرا فإن طلقها بیا کچری د دویم خاون هم طلاق ورکړو د زنانا ته فلا جناح علیهما نشتهج گناہ په دواړو باندې یعنی اولنی خاون ته د زنانا ان يتراجعا چه یو بل سرا رجوع کلی یو زیشی ان ظننا پده شرط بانده کچر دوارو ان یقیما حدود اللہ چه بابندی باوکلی دا حکمنو دا اللہ وتلك حدود الله دا حکمنا دا اللہ دی يبينها چبنا بيانوي لقوم يعلمون دا پار دا قوم چاوي پوهي